Bella corwe doji. Gamere baro bella jo. Gamere teo Bella kalabo. wadoji. Gamere baro Bella bella jo. corwe doji. Gamere teo Bella kalabo. wadoji. Gamere baro Bella bella jo. corwe doji. Gamere baro bella Bella jo. wadoji. Gamere teo Corwe doji. Tana Bella kukira corwe kula kiri yo. doji. Bella Kira wadoji. kurini. Tana Bella kukira corwe kula doji. neba. Ni teo Bella kalabo. corwe doji. Gamere baro bella Bella jo. wadoji. Gamere teo Bella bella jo. corwe doji. Bella wadoji. Bella corwe doji. Bella wadoji. Ni baro Bella bella wo. corwe doji. Gamere teo. Hey, Devin. It's mute. It's muted. Afo ututal lutua ke nera matine anameti moto duju kuna wachi jolo ututal itar paluo TV kachel ke la kwa TV tin kodong ni ando piario ya boro meduma rio mano inino ni chiande duju wan wa pieno kakany we mario do tumo ma kombere eni dong dong watika donya ikom dwe ma dek chino ni mwakane bedo tugerio yo total man atawne kien madong bene omir wan wanene jimu kuma waber ka timne ka chene no watika gala ke timne chimo ka pa wagwa ka chimo habe ngoko wa mafupia watimo mira jol panelist juju ka chel kuno amete dwak kwany awagale ene medwa kotal ti man gilo bot ngat mabidorwa kiner matini ma ena ye ladit nyego siza publics ma ena ye polkare derwa maber twal ana pol matek ladit nyego siza Our for the trial debate. For Kubuwa Yamo. Tarpalu viewers, Tarpalu panelists, for a trial. Musée Paul, Mego Rose, Gireti na Rio, Lady Grace Kipaska, Ki Yington, Caesar. Tini any, what you look my peer technical. One Carmo can one winner ni Lonyo meteng tea actually. Mogo, what winning ngom meteo wa ene ngom eno wa pi yeni chi kumi kong wa ker kumo mot wa winyu kong lok kibo Fred ngom kwe we kwanen kiro wa romo nya o kere lok we jamati tengom lo jamati tengom botwa ye chuli konyo wani ning nyongo ma mier wote ene du kube kit lok me ngom yen mir me ngom o tiela mal to twali ye chuli chi wa meti Fred ngom kwe ko o konywa lok ene tin ma chao tere o min wa de ben kai ramo kubo Fred ngom kwe we ko nyute botwa ka o chak la lok ene afo retwal Fred tie They're not all dropping off. We think he's just dropped. He's dropped. ko wa kur ko manok ko de ben ramo kubo ne so look me lo nyame tengom pie technical botwa especially actually Uganda o duju mere eno actually pole dong wa winya mo winya ni kartaj mo dong tie magiti choine neno kaka mo mo yam giwachi ono te di tim doa o doko dong gina ndaro mero welo ni oben megi so lok me ngom kuba ki lok en me lonyo me tengom en mati botwani ki kiro wano ng'eyo kere ni lok me ngom pire tek totally actually kado oben lok me lonyo mati tengom bene miono wan nyang kita gitiyo kede kita be konyo wa kede but kiro wano ng'eyo ilowo mapapat me wilowo kanye ni Nigeria gi kwene gini
Look me Lonyo me tengom cha mo ken ro mo do ki chirano ko ka pe ki tiu ken mabe. Yo ka pe ki tiu ye mabe. So tini en kongo miur. De ben kano ramo kubu Fred ngomo kwe botwa. Yes. Oh yeah. Wekanen kong kakany. Beru chale wachi connection mamege. Sika bino, but visibility na petim bad to 12 port wakakany. Karo waro mo winyo twane. Kawaro mo winyo twane. Yeah. Wekanen kong. Kapechi wabe kong Okay. All right. Fred, gwakonyo tika winyo wada unko bede. Let it Fred. Okay. Atamni utima kija umia dakika chien nyo ario mo weka tem kid me konyo en me donyi yam kakany. Wek kirika chienen uno ube meta nyim anabe mi notification mo mana menyor ni dong anti ready. Tem kong gichel mo. Aneno chel o konyo. Okay. Fred itiga winyo wa? Chal kigien ma en petiga winyo wa. Kiriga bedi lok eno wan waramo winyo ero en petiga winyo wa. Omia dakika chiel nyo ario mo. Yo. Okay. Nga maro chake wa kong wiye kong we discussion that is umego Dr. Caesar. Ana poi tal a me mia care amor panels wing amor luak wing metiga winyiwa. I don't know me ke broadening the subject of pen ka wa on your bed mineral resource can si beru naro to twal. Atamu mir wanen bene ni we're looking from animal resources. Can be that is maybe a topic of it on. We are including our forest and fertilized lands. You know, water resources, machalo rivers, those are resources we can put to good use as well. The very fact, really, really our population as a resource as well, Then we can't have the main reason which makes this our land is because of the people, If we can broaden it as much as possible, and not limit it only to mineral and oil resources. Yeah, Fred. Yes, briefly, there was a brief sorry, Dr. Fred nature on Fred, you know when you are? Not yet, no. I'm not a Christian. I'm not a... Okay. Yeah. Dr. Mede. Yeah. I think at the group stage, one of the discussion of it here, it was broad issue of land and environment which were tackled, under the topic of the natural resources, land, environment, and minerals, and how we can legally safeguard them and these resources. Those were the group discussions. It would be good when you keep on down my party, and it would speak from an insider point of view. And was reported. Yeah. Anyway, let's broaden the subject to not only oil and mineral resource, but also animal resources
the rich forest and land and water resources. The inclusive, you know. Yeah. That was, I wanted to kind of put this view forward. Bang, what other people think, yeah. Yeah. Okay, we'll continue from here. I think Koroma obey the poll to 12. And okay. Under 12 when you woman lengba. Yo. Yes. Fred. Yeah, what you look me Lonyo me tengom. Kibene dong Lonyo dong enna mabe wire I ngom be chalu diang ki yen magi pero neni. Kaya mo chake wa look in we win matung bori. Yes, ana poyo tutwala poyo nenu poyo winyo duondu anya Fred ngomukwe. An what lake an la kwa obadia la logo. Yomo kene kin utwer ngeyo kama pajo tiye. Yomo keno kwano ki muzegi chalo Tom Dr. James Olop ki jomo kene mano gidon. Anatigulu atiugulu ichawaman anatiga timu consultancy makuna kwero matot yo mapapat mawatwero tichkere mi rocho paju kimi neno ni ngol mati ubino ma mono bora ni meno kama an mirina kineno na tiye matot idwe mi apa wiario wano beru ki kachoke mo gulu kanyi ma obedo iboma hotel kama wabero kanywako matut kum lonyo matie tangom I Acoli kanyi Acoli machalo kaka machalo kaberu wan robao miyo irwa lonyo enni chake ki kitima tekare mamegwa nen kere kuno lugo jemi maurumu wa machalo pi machalo chere machalo yen machalo godi machalo le kijeme mapapat neno wa matut tie ilonyo matut matie tengom pen mi Uganda wajoni gamente mi Uganda tiki twero mitich dak me kwanyo lonyo matie tengom mitich kere pidon ento penchik enoni bene wajoni twero miwie makiluoni surface right tie bot an tie bot in mano iniberu kakamonini dong man miyo itwa wat matut ni lonyo mo kiken ni tengom matie kirika betini gamente tiye kiching madit ero wan bene no ching wano tine ye oweko ka wano tiga neno lonyo mai tengom wachako neno kijemi machalo kweyu waneno jemi machalo maram waneno mola mapat matie tengom ne tiye mo ikine tiye gold ikine tiye mercury ikine tiye lonyo mapapat mano robao chweyu ikit michwech tikenwa chik mi Uganda no wajoni ikin lonyo mapapat mitengom kweyu kimaram an ki in watwero tich kere meno kiti chik mi Uganda wajo kere ere chawo ni wano tiga nena loga Uganda kama kitiga chero kaketo tax nyochul iwi ngat mo kiken magoro kweyu
kitiga keto tax onyo chul iwingat mo ki ken magolo maran manti kin tiek matika bino katich makoni awana nyamo ma chut bobi neno bene wakirache diju chamo kene no rache dit mano oboyo kumbeo dong i Acoli lonyo tima duong itengom ni chake ikare ma British gen gubino i Uganda guberi i Acoli jemi maduong utime ikine uberu minyo piny minyang ngoma ti tengom pikare malach Uganda nogamo kare gudu ki Kenya nyoi Tanzania ero anamiru ni atitu ni kia loga mi piny jemi maduong nyote ingom mi Acoli ikine tie kado maka ini chero kapu ini ton ino kado na bole utime i Amuru i sub county mi Pabo kama la puachel uchero idiporo mamege uno kado karma enti kapu inoya kama duong tie magikwinyu pi machalo tanga tonyo tangi mano kikwinya ki machine pamono kado o ikare madong be ki ywa pi yubien wogo we koni ki chak tich kere pi eno ni piti ne kere pien no kado kiken kado maka kicherro kimenyo iye kipimu kibino ni kado makonyo kony maduong ikine kado ne tek mamire ni giti kere ichuma mayubo yat kidong jemi mokene makitiyo kere eto burebene kitiyo kere mi yubo kado ma pol kado wana Acoli waluone kado gulu watiyo kere loba Acoli bene tie ki gum madit malupe ki lonyo mitengom ilo kumo oberu gum marach ni gamente ukati kun wajo ni gen gino mo tie Uganda ento mo eno ni dite tie Bunyoro wego ka iri nene choj mamegi wajo ni iloba Acoli mo tie pasen piera ngwen kiken ento meno piloga da pien kay neno dit pamo eguni duju tio dugu botwa inoya mo ti ya muru kama chane tingo mukene ya muru puru ne ngayo dano tiene kare mano kotie no mo ulle dugo wingom la piny bene tie maduong madano tika katikere ilok mimo pingo kimero ni kiku pipe cherry ilobo mukene chale Tanzania kama tien gamento go chero gumogo wat kitika kupu pipe mamolo mo ma Uganda tere tan kama kikunu kibi yupone dugu mo mano gitwerno no kere pien ene no food no tie ikire mamiete ni kilo wego du get mano gitiyo no kere ichawa ni bene wano tiki ngej matut ni karika birini gamente tika payo line tere Tanzania ento gamente bene kidula chiel matie a United Arab Emirates gen gumogo wat miketu kaloro mo Uganda mo beri Bunyoro ikare malok mitoto mo ubinu kikelu dule mapapat dul eno beru joma giloyo lok mite kwaro nyorudi kijogi oberu joma ki winyu duongi mogen guteki makiluongi no opinion leaders
oberu joma gin gitiu bot dul mapapat mapigi jengi kum gamente oberu joma gin gitiu bot gamente oberu litieno kwan kun kinyamo mineno neni kadong diri mo eni kichako tich kede kichako kwanyo ne kelu kamaleng joma mo woro ki botgi begu nong mugoba mene bunyoro machalo kaga gien gu beru itetela mamegi gumogo ni lonyo matin tingom mamegi ni gien be moje wori kun woro ki kal kwaro mamegi maruot mi bunyora ye loyo yen gu chero gu beru ki gamente gu chero gu bagaining gu nywago gu mogo owego ka yini neno moje matiga chere bunyor makuno ki binu bordano diep loyo moje matiga binu ya chuli pien pa chuli mu binu ma chel ki jolo kida ki jolo kilara ki jolo ka dega makamu kene iwinyo ka chuli mu kene wajoni ukuru mo ere amameku man mo tingom mamekwa en goro mapol kare tika kelo nyabo ya chuli goro matin tika kelo ket ya chuli goro matin tika weko don lobo pitika bino ya chuli ni kinyuro kare mamo ukati nyolok mi mo ukati owe watin ka ini chere neno i karataj pagamente gin ma chuli binongone machalo royalty gine goro gine eno ni do kiyo bino wai ikum jimi mukene mano be wano bet kikeru minongone chalo tich ichane kene eno litiana chuli matika tich ilok mimo Uganda ginok tutwan kay chere neno litiana chuli matika nongo kwan minono nok tutwan kikelo lok ninwoya obedo kabera chiel mangome chego cham timenu gin be gu katiki neno gi gin gu katini gi miro agricultural institute ene furu gi buk nyoy choch wakor waneno kanyo gwok ki yugo kibedo ka chwalo litieno ka kwan ruom mamalo la bolle kwan makeme kilok mitoto mo ilok mi mo ero keneno litiena chuli magien gulimo bumeno ni ginok tutwa terinen jimi duju matie i area mamegi ien pitwero beriye kiching ti ien pol kara idong ngat mano la lega ye gin matin titime ya chulen ichawani kitika tongo line mi keto pipe memo ma kinwoya ngolo nam yo river Nile donyi bunyoro kupe cherwe Tanzania bunyoro bene dano kwalo ngwech kigu marache ni do kwal ngwech bunyoro beru lo kuo man alogo machunya tek pien ikare ma jomo kene gen ngweyo chon ni lok mimo tika bino geno chero wilo ngome bunyoro eni tie in record ma wego ngunyo ki kugo tie ibunyoro malupe ki lok mi ngom ikare madong ki bino ka cholo dano pieni ni kamano unity yeni chamo kene no be ki lach badege chamo kene no be no mo wot ki ye chamo kene nyo obet notino kabero kama tich mone kibiti ye etiano bunyoro no pigo no tiante anone pien joma kiluongo gini mafias obero kikeru mingeyone dak wilo ngom enoni wel mayot kadong gen nguno chul wel madiet
gulu uno be obet kikeru mi bedo ki ba dege madit iruom mi wilobo makilwoni international airport ba dege enoni no be obet kikeru mi jollo deke madon magien gibino gi pie kite madon ye ero gumeno ke kwanyo woko kitero gumeno ni tibu nyoro oweko kirika beri ni tin ichago lok miliyo mo nyototo mo moje mo ma wan machala chuli watika nongone madi peke nyo bino madi peke kapi do tela ma megwa go yago wangi go chago lok la bon lumi dogi tin lok eno ni tiga mete chera nyim achuli gi yubu ot tigi kero gi tira beriye ento dugu ker twal ka chuli mi kati kama leng chimu wao minne yetune inyin rok owe wana chuli wadugu nyap twal wadugu goro jimi duju ma wano tika yelle metimune ichan lurok no donye ye yot pien wano nyuro kama goro watiye ka ini neno ichani ineno manyen ma utime kare ma kibayo nyonyo malo mi pimo dak moko mola mokene matite ngom nyolonyo matite ngom inoya kino gol madit inoya kino kado inoya kino lonyo mapat matite ngom kay bino ya mur kino wa uranium ikin lonyo mapapat kino mo ya mur o kamoma nem chalo en lonyo makitika nongo ne mitengom ene dong tiga weko actually pebele mukuch pien kare duchu no kugo beru tie weko ka yini woro idi actually ipenyo lok kuma pa chawani dano tamoni nem chalo lok kuma pa eni tie kitien lok nyogwa pa tiga beri wi mola ba nyogwa pa tiga beri wi lonyo mitengom matut pien ka yini neno kitima Uganda tikede wano ti lung South Sudan ti malu kay nene ni mo coupe ti gwok no ngolo ki kenyu mem tamma dano tiga temo neno ne watiki projects maki kelugi ya choli kelugi kun gu katiki ruom mapapat kiene mukeno beru gero wano neno madivano bino ki project mamegi o kwanyo ngom ekas alip ki alibi ya mur ngom egumu kwanyi ya mur watien futpigi chako tichkere unyogwok no tiene bene tieba achuli kono wajo ni kara bi romo ti dud weno binen ero kara eno no bi romo no wan weng watie kara eno no bi romo no wano yugo litino wekire ka wano pe no gen no tino ki keru minyang menu na peny madiet ma miero wano upenye kere ichawani ka ini chero yatiak ino ki kero atiak sugar ichani tiki lok maduong ikine wano tika penye ni awe moro maskari ni ubikate kere gin ma wano winya yeni kare duchu tiang ke wao tiang ka do bino ka teki ke wao tiang wa wijo ni tiang wang so production pere e kare male tiang mo kene gu chako wo ka katiki lo gada malobe ke lok mi atiak wana chogo diko wano gi choyo pole wengi terge o gitika tich kuno chamo kene eni yo achel milingu joma gen gilogo kuno gi kelo lokada ikiti makino kere ngom matiak enon
ti eki la peny madiet ma watin la peny ego ni fut piki gamo ero ka yini kelo loke chiki bi wajo ni irini wachwalo dano fut gitika kweto ne wamero ni kong wanyang lok migwano nin ya Acoli dugu duong tutwal Acoli ye mi winyo dak gi jolo lok kirika bedini loke piti ada o wego tiga kelo irko kor kayini aki ya tiak ichero ilamo ino mola maduong tie ma ichawani kikati kere nigitie kunu la bole kino line tie ilamo uranium iti loke yeti lamo kino ion tie lamo ikin mola mapapat matie ento ka yini chere lamo ipenyo walo tich pagamente ipenyo walo chungi wibie gin mo magen gingeyo kweke awene magamento bikati katieto dano we dano yope ka yini binu iwore binu iurom ikitkum kino deposit me graphite madiet loyo iurom mai iurom mi do karo kaka exploration ichano ngiti dong extraction kichako dong gollo tie dong in record ni tons makaro aliba beach me graphite ma iurom dong ki kwanyo kichwalo woko kapimone kun kampana chel makilune Glencoe ena yegin uno kero mibino ka kwanyo graphite ki iurom ka yini chere penyo dano magen gubere iurom jomo kene wechini kawano chere bad god waton logo ne chiwalo chiwa kero tuo chiwa bolo mege chigiri chirong wachwinyo chako liel ene kitima lok me graphite iurom biro kere enu okonyo lok mi ngiu niang udugu yot pien bot ngat mangeyu wajini gin mawunu bera wangone enoni meno mola mitengo la piny madiet ka ini chero ineno size mi ngom ma project enoni ukwanyo ngom makaro ekas ali piera beach ekas ali piera beach enoni uno chek wajo ni dano magen gitika bero kenyu begu berikin joma begu nong moch en mola enoni nyolonyo manokino ite chik maki wajo ni the surface right tuero mi wingom ma an ki in watike erung maliete loyo ka yini chere penyo dano kunu jomo keno bi wechini mwaka ki chulo wa ali miario ero no ruenyo ngome makaro ekas 100 ikitima kitika gwoko kere jimi marajo ma aki ikum lonyo makitika totone macha mokene kare yamu cha mokene kare pi tie la peny matut ka yini chako penyo la peny enoni ti in ikeme kilo macha mokene gamo ne ngayo in ero maru raj lo ene ya Acoli kan kenen ngat mo olipo chero ingeye o chero bageni ngo nyo winyo uno moje mo ena yidong doke dong dugula mone pa Acoli ena dong loke chako keme ka Acoli ka loko kupa mia ka mako ching wot ka chel wetien lok mukene ma wana Acoli watiu kere ubetien lok mada Acoli wajo ni la garayil ki were Acoli wajo na tekil wak eto man duju wen gaki lok ka obini tich gin mukene ichane ka yini chere graphite site mati yorom ipenyu konya ngoma gen gitika miyune
o be mini la wich jone no nguri kunu ero pibi no record money moje matiga kunu tiga kelo projects machalo chulo litiene gang kwan yopo school yopo chuk yopo odyat pere endo tela gengu umugwero awere ma wan mo wabicha ko yope machalo kaka mecha ko jemio ki ya chokine weka ki woro ki woto la wachel woro actually koro ka gine tie matwero kelo ka view chide winyo ka dong gicha holo ero ka yune chere district ibino district mi kitgum gen go signing MOU ki Glencoe company magen gitiga toto graphite Rom kabene chero matut ibino ni Glencoe gen go chulo chul i district machul enone kilanyo pien po chero mi konyo achuli eto chere jepa pa joma nok nyolok machuri wajo ni genni udugo dodo pien me ka keme ki gin makela loka pedano ye komdano ngad moni tamoni be oberi jepane pien achuli tamoni en be bed malu jomo keno bed piny ti bene wajo ni en mo lengo mago jangyat o karmo chien olo ti pie dugu chien nyorong pora dugu chien kawano woro wa ki kenyu wachero yagago idwe mokaro en dwe ma para rio en mebire dwe machielen wabedo ki gin mapo bedo be ikare ma joma gen giloyo lokumbua kika bedo murumwa guchero ki pols makichoye kumeni NFA mi fencing sub county makiluone Lapono kon giwajo ni Lapono sub county tie ngom pa forest ngom pa jomi bua gukelu meno piene ni logo winyeni kimenyu tengom kino mercury tikenyu mika ka katika maleng katieto ka chuli ni ujone dakwa no lonyo mukene ma ena yi mercury donc mercury ka tie ngom ma megi nyo chok kwedi chik wajo ni ini dire pien uber nyonyo ma pek dak kelu peko mi yoro kum dano chiulo ki chako loke ki piny ka woro biro malo wer ma chil wano jol project makumemo wer wa wot kwet gi ka chil ento ini choko diku ino action eno ni kai chako lupo kore e bino tikkori lo tela mone magen gungeyo chon ki winye be okedgi ere neno madung dano dung choka wachone ni nyengo matika timene no gen gi pe owego dano ma ya gago ila pono gen gu choke bago chero gu goyo en macpols pa NFA gu kero koleo kun gi wajo ni wabito ingomwa ila pono kino mula makiluoni gol kun belt ni chero teno kara moja ka yini chako loge ye yini dugula mone owego wan jomo kene watiga wachone ni owego wan unge ngoma ti botwa ngoma ti ngomwa pien tuero wabene tie ikume weka chingi wunu tiki tam mikati michero katich kede
no one bene moja money one no pien surface rights megwa wan jo mokene bene watiga dongo duro to twale boro megi wa magiti woko liki internet mado binu eni wano chero kan yang maturi kum ngoma ti ya choli pien dong tie kayini chero e gugu yini bino mola maduong makimenyo kino ti ya choli wan bene wati uno ke kare man mi chero kanongo exploration certificate ka wano chero wano certificate enuni miyo it watwero ma chiel mi owning gin enoni kadong wayinyo company nyo joma gen gi binu katoto ne chino moja mone no ki binu bodwa ende chawe ne ka yini cheri neno mai uromi ngad mo chero no certificate ubera chuli kai endo charo ano tigi record enoni $2 million kiken kadong blen koe gen go binu inge wilo ne gen tidong ka kwanyo ne gi kuro chulo gamente malupe kikirmi chek mi Uganda ikine tie revenue magen gi mi bot gamente ima gen gi duoko moje mudong dong meki kare duchu jimi maduong kitika nongone kayini o isenta ngako tie tangi makikwenyo isenta ngako kare mabe kichak bayo pi kitika bayo gimo matika kapital crude oil twero bero iron twero bero crude oil manyurni meta ni kimeny kinge we dano mabere ere kenyugu nge ngoma gen gitika beri wiye pien kainen wano ngiyo jeme eni dichu chikonyowa wan ma wabero kany wan mokene mano waparo dak wanena nyim i wachwe pien awaka makar cha no achuri tikere dong pe guri makar cha na churi no gi waka kere ni mukene ki charo Chinese ubiro goyo kauno kongi goyo chigi yubu me ki yo uno be eto gen ka gocha ko goyo ne gen nak gidugulo chato ne wano neno ila rokan ki goyo got Chinese charo got paka gutieko ichane ka yini chere ya loko lum yu ya gung ibino got majo a loko lum gucharo Chinese tika goyo ne guri maduong wano ruenyo gi kayini chero ila muo kama kiluni ayu alali ki yabu ngom maromo ekas ali piera rio wia bich kinying peto tiang enuni wano neno lori gamo kare duchu tiu tere masindi tiu tere chigumba tiu tere uima kama chuma madon tiye ikare maki yabu kunu kulu maduong ki onyogi onyo lobe ye ki umugio gori maduong ki kwanyogi chere maduong rueny awaka pa chuli uchero jimiti maduong makitimo kany akaka ichane wot michere ya yua lali ngai pien bridge mano tie joma gen go chero ka ngolo looks bayo go porre ye go toro bridge oni pe watin yen mano be wano beri ye ka waka kumgi chalo bayo do bidugu history ya chole tire tien mokene makibe nywalo gi mapigo bingeyo yen makiluone bayo pien kino value netie en joma gineno pinyo chone go bienu go wilo gio ikien piny go ngolo gio anangiu bayo maki ngolo pilot ichawani ka yini neno ya chuli ko dichu ibino yen bunga madon
makara cha na churiti ye ka waka donc pe kay binu bot wa coach ke nyong raj loyo buma makara cha dano pie wilela ki kona kam dini gi binu tere ka choko matunda ni donc pe buma makara cha dano ti ye ka waka pien kay donye tere di cheng pe neno cheng ere neno la kala tweni donc pe ente no kare duchu programs ma binu i Acoli programs ma pikela loka gamente waje ni puru dano chere pu ene duchu ka dong chamu chet awara yedong binu ka keto wel ichane ma logo ni anyugi kila chele li picheling ni angwen kamu ken chiling ni abich chino wanbe machala Acoli furu amoge lok wanin la pu peto la pu goma piana Acoli pikere cho cost of production Acoli balo million achel iyo poporo pieto kodi ki kwanyo ne Acoli no alimia ngwen Acoli tamoni gen pegito gi goma mindset kiti dano neno kere neno kiti dano tamo kere tam mieta ne kilok ichani kulu mauno tie ya Acoli mauno beke wogi woro pe komgi waidi gulu site ki kome kulu makara cha wan ma watino no waktuome kony pajogi ino orio kero komgi odo la bon kit woro moike kay keringet Sinabel ino la dit mo obinu tikamir no keto petrol station one of demonstrating me wacho neni kenyo pigi bikere petrol station bien meno don kulu kiene wadugu bal Lonyo lurok ubino ki tamgi ki neno gi tich mamegi piene gi bino gi miyo it wachente watamu ni ka wamiyo ngom nyogwak digida dugu Acoli tika dugu goji kare duchu kom jemegi Acoli tika dugu joma kero gi tika lo kare duchu Acoli tika dugu joma kare duchu neno gi tiko dugu mading oweko ka yini neno latina Acoli mayung kanyi uno chente mantie in record miaka yupo gang kama entwero nongiye chente Acoli rinyo ka wilo moroka no million 100 wilo moroka million 150 tamo ni meno bero Lonyo tamo ni be nyute kene oweko Lonyo kimola duchu mati tengo mai Acoli burok go kwero guno diero me oyo tin watigi lok pabalalo ya Acoli inge bieto lukin gang ni ucharo unu ngom ichane dong ditika rinyo kadange balalo must go balalo ni gubine di cheng bu woro ke cheng lo tela mukene lo tela yo nyuru yedgi ngom ni chet kama kuman ngom tikany mukene lo tela yo beru po brokas mage chero ge lar wel gino megio gi roye jepa ero piane dong cherte do tum kuno gi ngiyo rach pa bino pa balalo ichane dong bukelo wigi ni balalo must go balalo ni ber gidika yaro kamo kuba onyogok gin magi bino ene nyogok gi bino gitian loko pien ka ini bino coach balalo pe nyogok mola pe coach ka ini chiario moro balalo pe pingo balalo dong ti concentrated in noya amor pingo ka bene ini neno kama gin gitika pangone mi gwako le ka ini chiaro panaro kama giduong ki oro eni wachampa diang bene peke onyogok neno gitie chalo neno pa gin mauti me bunyor niko
ni dong bi o kama no dong Acoli town chingi ni do mini wado chingar mo ne bino yoro chalo kwara mo cheyo latien gwer chigi chako chokone o ga mo ji wai jet kede kunu piano dong pindo loyo gi chimola timaduong makitika nongone an mola eni fut ki meta ki nongo gi ma ikare mapibo twal gima jui ana wajo ni ana tika nenno chiel ki kuku tika bino ya Acoli pien lok pa mola eni kiritika bino kede ki tika tich kede o ka mo manem talo tika luongo kuku yeti ka bino ye ya Acoli ichane ka ine chere ya pa ikoki pigwen pijomo kene magubera neno chiel tiano wa maki negogi ya pa negalany nga matika neko joni ngara nyupe ero dano tika to so meta neki yap wang owego beru la don duru Uganda benetek bien yini chere chako dongo duru kitam mabe miaka dano poringei era Acoli yo bi chako luenye kom in ayin na kati mene ni angoto an kade winya Acoli chako lok eno ni kumi dongo chako luenyo tere winya Acoli chako lungi ni la Lonyo ni dongo chako luenyo chikare duchu nero ma wano tikere piki tiyu kere wano neno yob mi pongo bino en wa winyo wa jodo watika mieto neno kitu bi tiyu kere ichane kai winyo lok padano ilok kum ngomu time pongo in macharo latien Acoli toro chunyi kano imar kaka tien kauno ni jeme neno raji do yini no yomo miteto irgini unba ana neno wune era neno ni gapstikan chiki keretich watiki litien Acoli mai chawa ni gen gu kati minene ni gichunga Acoli ni riet ento rachajo kero gyo yini kati kineno kitam michung dak me konyo kaka ento poj ma yini binoa ye yet poj ma yini binoa ya dega poj ma yini bino jimi maduong chi goro ma wano ti kere ni unnego institutions madon manu be wano be kere ya Acoli ti wagi kero mi yeto ruot idikal kiri wa mone manu be ko bet ki kero mi ngamu doge kum ruot Acoli yero edwuri be mukene de bichwa ko gwai we ko gweno kit magen gi kero kamaleng chabo dano la boli wano bedo ki telle ki ruoti gulukan ki Acoli olo eri penye ni lok erino mono pino getwero loko ne ki ori tum ki ori no mira ni ki bien ka redu i social media aneno ni jimine tie ma okajo Acoli madit dak mite ni ki ripching chi opportunities tie ya Acoli Lonyo tie mukemo wa ero kiti machalo wana Acoli be wati kere ena yedon koni bingayo wa bigak machalo go mangwe rinyu magitika tetune itiko me munyo la titamo ni yeng tigak mano jony mano konye no pe no kerne no pe ngola ti ya Acoli Lonyo mite ngom ti maduong ya Acoli mamite ni kikati ka achiel milweny dak mi kwakone wekiti kere ana poyo for 4 to 12 or 4 to 12 feet man in the wood
Mama na mutika nature chunya be very yom tin mara ni agi tu. Guru mabe nara ilogo lok palu kot kikome lok nara tiago lok apoyo Amiro mego kongo la tigi oya la ke la tigu beru waya la tigi en ma ana wajini la tigi ma dit ma ki nyomi ko jama min moro apoyo la ke ya apoyo dong la tigi ma ke chako ngako ni wengi chako dadana kum lo emo logo ma be baba foi ya yom ma tek toal apoyo ritual ya program wa matini roate chawa chiel kome ma ini ne chawa mi be la fun ipongdo December di ben yeri eni pongdo December mo bin mi logi mo yeah wa fo total omega afraid jamne dong mugo mero be chalo pigwang mugo be chalo neno to pajo but gina miro football lo panelist bi dakika chiel mo anena wachi kero ma kwere wa go bero kere me go ngomwa ti don kala lo ata man ko ma na tikere ni kero ma kwere wa o go kere ngom wati kala lo ne ata members of parliament mo megwa utimi wa kija district chairman magi yera utimi wa kija ki Rudy magiti kagama papat utimi wakija we kinun kidio mo me neno kita jami igini romo konyo wakere pa ng'iyo kita kwere watia neno wakere ikit jami magin go gogo watin kani tika lalo kiteni man me look ma wacha look me summarizing presentation pa Fred maber twal ni kero ma kwere wati o gogo ngom ni chal tika lalo ata chi ludiro wa duju ikama papat iroma papat unen kid me rebe weki nen yo mo ma kid gini romo konyo wakere afo total Fred ka internet timo be chi kongdo bit kong win comments mugo gi lok pa panelist musée Paul dake Rachel mo musée Paul kilama it's muted di ben winya dong winya dong ana tamni mi ar chal po jabot Fred ulo ko duju ma ikin wane ngata no medo kum loke ma pol kat mada entity ngej matur je mate Lonyo mati te ngomi Acoli jemi ma siaka pikar malaj kibir ka mungune amua watin tika mungune amua bale ben muko nyuma yangu tele wiwa wi atini guberu ki kare malaj no gero no jemi no eneno ma no miero kono madong piny lokane no kono factories ki ngo wen dong ki chako madam tika tichie Acoli eneno pieni lodge mukwamo makaboro 62-71 kakenyo there was enough time la chen no you bought to maka beach you know better no there was enough time jo wani mirno kunong jima kumeno we ko chap kelu le mi sing down teach factories king owen man kumerge we ko lu adui ene no telu yo ene kelu we ko kumbene ni nyeko ki loja lany loja chonya ene kumbere watie ma kitanen kreni kape a oriam gwang ki to gang nyo gemu mo donyo pajoni pia ki riemo chi gin duju ma mer kimune berwe tomo piki gol eneno ticha po ge ma kimia kaka we
pi mo bene ki gol bene ngeni ngeni to mo ye pi ubi mo lo pebi o kamo ene wati situation na kuman jeme gitika te una ka nyara nyero ki chol swing ma la pore pere e Africa peti lo mo ma ke lanyo ma dong lo Uganda neighboring countries mogo chal Tanzania gi Kenya gi in ka o kunu inoni kuone part gamene bene ki tiger ma part Lonyo mai tengo mau no ngai tung Turkana i gena cha i Kenya juma ti lo ni inoni ngom mi inoni kimini ki share me gena me profit ma ke gena i mining inoni and these are the same companies go o Uganda ki timu juma part pingo pieni no lunyeko yeni miro jemne pe mega ka ki bal mera bala ka me anywa dok lim pe mero beri chi actually we ko dik ma gi dok te so apo lo ke in Fred la mede atamni itie ko dok le wen ene gid ma ko na tie mer ni ka pia kriemo gemo ki paju ki perone pe obi juet fo to twal musei gina chiel ma Fred miro gene o taking gi lok ma la dito loko ni ene ko tem neno agreements mugo ma ke timi lo mu kenani ka o tie timo research ma megu ko tem neno agreement ngo ma ke timo gi kaka mu kenani lo mu kenani we ko konwa bien cha mu ke tamani man tele kina chuli ki kamente kuno agreement no miro beti ikit me right me ngom ba fo to twal musei Paul anyaka mabo mo ni ti wa yam do ripo o kan madana be ka pe to twal kong wi do ni Christine yini gamoni ngo apoyo to twal agano ti winya weng mape dake achiel mo mapole pe da amor dano kana bi chwal mot bot Fred ki dano weng Martin ki panelists I've been I've been missing you guys. I've been missing you guys. Achero you mo manak ilong mo manak chilo ka bo chia tumabe. Ayinyo en Fred en ayinyo to twal Fred chimno ta pa nui. Na mi atia lubukuri wa ko chere ka cha pongbo eto don poti me magan wa bitune karma bina nyin amor wona wen mapole pe lok pa Fred ti lo ati lok ke pa polo la dit polo wa ni ko rien game ki di kal po chak ko kom gwen ka gwen tiero ti wai ke chak ke chak gini lum makun mape oriem gini lum tier mabo ene ke agiro kumano afo e gar motekan panel do wi do ni en go penyo wa to twal go penyo wa chabet no gi pinyi letino Rudy utamani ngo Lady Grace ki Pascal kadong mego ka Dr. Caesar cha logo chi dong mego tweo to mute to muted aya awe wo fo lo ka Fred wero lo ma beja da ma mero beta bini ken wa kan lo ke ter na tamani ini tigi gene kartany ma nyoro jeme egini oweng ti social media dana ma gene ma bi winyo kage keru jeme eni weng gene ngatu mo diri ma bi winyo sisa wajini ki pen gene agreement gi bod jomu kara en gene na amir wajine wekin nan kong joma minerals mo ki bera kwanya gi tengom gi bod gi kuro gi chulo gi chen manini onyo agreement no beru ni ngatu mo diri ma nana en kita ki beru ka kena kita ki iwaje ki tiga chulo dana igene ya gago izi orom chiling kono mia rio ke ken pi ngomano kono karo eka mia biji wio ali kono mia biji so gena kete yano ni diri ma ngatu mo binana chi wa joni ki tiga timo gi chalo pi kete ni an ka be chua winyo lok ni
chu bin no ngati mo bi bino wache we ka nen lock and we kite jo market and it's an abuse begin na di inan why so ana ni ki yana ki mede ki lock and we o karwa we dar ma polo win afo For Lady Grace. For more viewers, kidan weng maguna watim kya more be afraid. More to twal. Wa logo ko ni la chen yem dong pepa. An dok ma mere ki kom lok pa jomo kene ene ye kidi lobo kan kama lo mu don. Ka kin ngar mo tika timo gi mo loki corporate responsibility ene ye don logo. Ka ene ka ngar mo be yubo supermarket ma dir. Making sure any either you will at yard matitiri or you will primary school your nursery you timo gimo and game that is the game madon wa goody be tell can condition be ni mere you goody ni long goody you itim mere team gimo more primary secondary mere team gimo e community anone so anen gena me loka corporate responsibility mere ke nem ni oberutie ene gena don lo bokan kere wakan kitiyo kere apoya Yeah. Well, Caesar chai. Yeah, na foi de twal, na foi panelist when ke to twal la foi afraid to twal pilong madong ero hotel maleng. Atamo gin mana mir mere gamo ke ken ni mir kinen lok pa balalo ni matut. Bien biong pa balalo ya chuli. Biong ke upilu mapol. Kong gu biong kong gu chao kong wango maka. Monong is part of that strategy. Me clearing land. Kadong kero diang. And kun giberu Kenya Koni Kalonyo tie ping. Gina I don't know gitier wede. Kumbedi a winyu kitwe twin madani kabir machalo Fredo Long chala gago. Kumbedi lumon pagamenda tiero kuno. Chirong lumon kabir dong lumon dong. Gina ngom wang gubin Kenya. Kagubin gibir kagwako luak. Nyogi bin ka protecting border and lumon chia gwa ngom. Ngom madung no tie nying jo mo kana no gi choy ko dong. And tim makumano ni ene mirwa yabu wang wi. Tidong ana wa ni al yuman ma ti me pong duone. O mir wan no lubu ko lu ri ma ku cha ko ni. Wek wa lubu yo chel. Wo biru ki ta chel. Kai kap gwa nyo e chwa ko tam mi imbene ini bini iti ki tam mi ne dare. E chwa ma jitere. Kapa e chwa bene mi tam mi kita twer ti kede. A win ko ne lo tino a chwele mo pol magen ku kwan lo ki ti ke yele madani miero ki cho dong mier gunen a gen jo mier gunen no kit chi ra ngo ka mo ti me lu mu kene ba gwok nyo wek jo man ne gunong bak si ne chi ke mier gunen no be wek gen ke to ti Uganda pen pe be ka da ke kwalo jin wa ko do winya ne o mo ti ka mo ne eno no kun bak si no pere asi am ka we am command Yeah. Maybe Rose Kong do it to you again. Can you one comments? lok mo pol to twal pero tine foi to twala foi dano tichu magetiga winyo wa ka neno wa kimo ko foi pa dit tier bot di ben mekele wa dano ma chal nera ni ikin wa kare nera in bene mede ki kelo jo ma chal inni wa beru ka chieli tar pa luo maki logo ma dano yang lok ma kwiri lok ma telo gang donc lok ma ki cha pong duo ki ti waje ken ya da lok ki cha ko ki chim du ki cha ko ka ki jogu tor chin ka chel chulu wa ti repe ye te ho man ko mberu ti a chuli ma kwene donc gin ma ki cha ko donc do ye pingo yero jo ma ti ka chung ko mu jo ma mier ko nyo pa jo ambe ma do abero ka nya ngeni jo ma chalu woni gi pekke ben donc ma gi chung gang ci kalu ti ma ko yiti chalu woni nera benangir in kene ke ken ko utimo di ting chipo bare ke kom lok mo kene po win lok pa jeni chalu yete
reaching ka chiel ki jobu kat kama len chala window lo bi me jingo po me ko ni pa yo uti unu ti ma kwir twal ka je ma kede ni no jo makanye ka winyi waje be jo makanye mi ko ko gin be na ngelo ti ma ti bar kanyi gin ngelo tactic me gin ma ti ka ti me gang ka ngar mo ti ma kwira da olo roro en gogo golo ri ka gogo len ti gineno ti olo ti jo ma ko ki jama ro mi yo kon magro mo konyo pajo achuli dan pe to duju joma gi nong gi keto ni gi biru ka loy lobu kun gi biru ka loy ka ka mo na chele kerne gin gi ben gi bino meki achuli yang pe to ke gi en to wada gi mingo tin wa ngwan wa la luor da gi mene kay luor da gi mene ci wunu tie a wini ya tin yom to twal gin may tiel lo pa cho ko ma o poya da o poya bin o poya uno wen lo tiene an ya pa du ma pol ya yom to twal gina wunu tika timune tar pa luo kila ko tv tika tik mate to kal juma tika wini u bene gelu ko mo mo gin yang mo ma wuna chulo tika ke ji joma dungi cer me ki yo gi ginu cer ki me ki un jomo lu ko luak ke wot ki luak ka cer ci ya poya da poya un wen wa fo to twal mego wa fo to twal de ben romo kwano comments mo ma tieni de ben tie it's muted Atang ko bir ini dong wa o chama pe twal ma mero wa win gien ma dano ma tika neno wa ki bot piny ma pat gitiga logo ne ma lupe ki topic ma megwa neno ma tiene eto ma pia achero ka neno church ma dan tika choy ne ka kany ana miro awach lok achiel ke ken nyo gwa ario ka dit loya kanong wa kubu lok man ma mera Fred yunu katekere kun kelu kamaleng luagi Lonyo ma wan watikere kika ka enini kumalame Uganda kakany atamoni kadong wakubu ki yupman merocho payo enini omirdong wanyang ni en dong tin ini neno ludir mamegwa chalo ladiru sije windolo kachel ke ularo tunu kachel ki team magien gitiga tikegi dongu binu niki roj pajo ni no dongu neno ga egoni duju no dongu neno lokalonyo ma wan watikere kaka inyo kunno ki wachi kongwa yupe wunu pi lokalonyo li enini pien lonyo li enini lokadalu tua ka kita winye kere ni kani ki yupo weng magang tima be chi wan wabibero lulonyo kape ki wilobodo lu chi gwako nyokong bena ki Afrika kulu wan wabibero lulonyo chalo kaka choli chi ka watiga logo lokom lonyo le en watiga logo lokom rocho pajo le ini eti noni jo moko mano chagwak chao kene ikit maniang magwak no rema gitiga kero lepir gitiga kero lep marajo pilokom yope enini atamne ini wana chole ikir macheng cha la dit CJ ka chel ke ambassador la ratun go wai kon wan chala chole wo cheko kon kitim kija kien wani watimu ngunu kija kila tena chole mo ka ken matiga tikile marajo me ballu yop mo ka ken ma wan watikere pirocho pajo watimu kija pien la bon timo kija pa wabichera nyim sidong winyo logo wacho ka kenyu binu pa baler magitie egoni ti strategic no tika kamone pe tika kamukene tien lo katini ngo mana in la peny mo mirwan wacha ko penyo ne kun wacha ko ne ngunu jema tima joma gitiki ngech melok machik dong eni ene ka kar wudong en kar wudong rama pien wun kwano ni po kwano mere me pero od wu ero kwano beno miro kony kaka en chawane do ramo en chimana tawne pier tega da
ni lutino ma megwa ma gukwano loj gukwano chik omir go chak neno loka tima yupo kartaj pa kaka uti ka chiel ki yup merocho pajo si wan actually wabi chera nyim iken macheng jui an polkar benada wajo lok mukene ila Kwet TV ka chiel gitar pa luo ka kany chi wachiro nyim kun wakwano lok madano tika lokone ki wang tien ni maino ngat mana machiel muloko ki luo nye ni ukot the village boy ma waini hello host and everyone apoyo si wan ben apoy in total la dit ukot apoy in me repeket wa ki wang tien ni yob me wang o ma wan watikere ka kany kidong malia mungu atika wani apoy ludirwa meyobo wang o man ka choke gang apoy total apoy in bene me binu I yok me wang o kidong bene o nen Thomas tika wachini Regina Thomas President Uganda umoro ke particularly yellow movement ye kat moro eni ka tamne ka joma no ke ngeo giramo nyang ngoma eno no choy ka kany an ne chalo gwa ko biri param tirne ma ber twa kidong ka kany bena tika lo mo dwa tika wani wan wangeo ni rocho pajo tie karibu Acoli duju medon Acoli keken kadong kumeno pongduo biloko lok me development makwako culturally, economically, religiously, socially, and etc. Kadong pong duo tie karocho pajo lotel lega duchu ko weka kwan ke kakany tema keja chocho chiar mabor twal chi lotel lega duchu ge rojo actually nining politicians be don actually yo mene economically actually Mathieu Ulaya chwingi peyom pien gamente tie kakwalo actually tutwal nepo politicians pa actually tutwale maneno giwang loloka give more okay kakamon kenydo ochone pedo no kwana ma yot tutwal bora sidong pa kwana eta tamni loke duju uwinyeo kidong ochan Genesis tika wani I'm learning a lot. I wish our kaka would come and learn in numbers. Yeah, man be tutwal mandong in bere doc ambassador ma megwa kunya mala chen ka de inyang ni lok wano bino chen de duju kaka enini konywa de pok loko bot kaka liweng wek gen go bin iwang o ka kany wek wa nywa ko lok eni idano bin lumugo apoy matek ochan Genesis kidong jana no gwera tika wala didi ben apoyo in kachel ke panelist duchu dok ben apoyo mekelo lokom lonyo matie lobo Acoli madong gin ango miero Acoli otim megwako lonyo enoni miero wagwako miero wagwake ki ladit lobo ba man enini na lok ma eno tam ni be mir kar kere ke kakany waganen kong eyo mano lok ma eno kar kere beno ochoy chu tumonata amnit buro kupe
kidong dan ma kilwonye ni Peter Peter Odok tiga wani, I am so attentive. Man chalo wa yue bena no chalo wachi kai yue mate kutwal pe ben yang lok ma meg wa kenen matin. Apo etwal. Kidong lomo dwa bentiga mete kon wachi an itam mera acholi me Uganda ki South Sudan omiero gi poke wako kibot gamente me Uganda ki South Sudan wek wabed ken wa jo wa mariek gitie chalo kilama en Romo Beru president below 2 years wapoe detwal wapoe matek mando ladit kilama mando nyuro war ki gen madante kere komi mage tamni in rom telo lobo kolo wapoe yes kidong bene dano man la mera chel magilwonye la polo Maria Shaka ma entiga wani well done Freddy wapoe Freddy man kui mo bien por eno kidong bene Okuja Felix tiga wani greetings to you Ruot coach Gin mapawa chui kom Felix kom Fred ene Fred kai kom lok angeu ni nena mo gwak bibino ero tie enti ruot in waiting Fred ngamo kwe matibaro kai ti ruot in waiting Kiddo Chan Genesis one very good presentation. We should have more of this always. Man of poet twal ke la dit jana no guerra tiga wachini apoy la dit Fred presentation mamegi ruot la chwech o mi gum makarongech duchu apoy dibendo ko gene ko Pascal glace tie ero kwano ne mono bino in ero kwano ini ero kwano ne koma ke kwach Joseph wacho ni pire tek me nyang yo mabe lo me ribo don lo ki goko ngom karman ilo ba choli kun karni kun lobe ki ngej ikom ngom matie i tengo macholi Lonyo mati tengo macholi menu from koma ke Joseph ki His Excellency Dr. Daniel Soka wene wapo wunto twal lo dirwa o medde gi yabo wang kaka menu Daniel Soka ki okelo Albert wene ngoma otie kalok ne ichawani Peter Pero wa pi achulu wan ki luo duju ana foyo road o medu gum man nga ni Beni Pascal iti ne Benny legend inspiration otima kisa 10 pm amete o la chien chara ento angeni I will catch up with you guys. I am Nyero Geoffrey Yadin. Apo un kaka ngom wa ena ye future wa. Pauline Okot, Poch, hold on. Poch madid me nano nigin mau kuman kitie kanano ne.
Kenyara Legends. It was great submission from all of you. Wow. The same Kenyara. What's happening in Rome is just unthinkable. How can you give just a token as a compensation? Not only that, elephant invasion is worse right now. God bless you all. Tam Bejo. Oloya Saddam. Apo Freddy Kidana Dujuma Iwang O Martin Anyim Pakara ena ye me winyo lok pajoma otegi matie kitama ati entope lotela ma luku ne. Ogi kenyirong. Ya ofo total jemune cham kenara mo kele chui mo men. Afraid ofo total comments pa Fred comme lo kene ci dong Christine ro telewa lega final comment about Fred it muted ya pe winye pudi atamani genu kwanyo Fred mana pitian lok me mach mo a ka odugo che chamu kene no winyo ne pe yoto twal. Okay. Yeah, peer network ke cha kene kama yo a duga kama eni param ber yoto twal. Okay, Christine ko legi wa tiri. Before you play Fred. Christine. I think we need. Yeah. Yes, we need. Ako won wang jamu kelu lok matin wang for afraid bana kidan wang. Piman pilok matin no ke kelu ruat la church rubam. Wabino bori nying Yesu ruat wa Kristo ni konywa dari konywa kilok makubeti tika time ilogo pa chuli wang lutino ni dan wang me wilu ni lutino ni. Kadong dan mo kane ki tika bino ka kwanya jim mati loba chuli nyo loba kamo kane ruat la church tel wi a chuli wek jim makuman pa o time win ko pa chuli jim weng wa foi in ruat pi jim mu time pong duong dak lok ma watika meti kedi pitim ni bedak dan weng kan rupa wa legi ki nying wuri Yesu Kristo ni tel wi a chuli dari tel jui dari tel na kit man na yang i chang tel kedi wi a chuli piman a lega wa nying Yesu Kristo ruat wa a foi. Amen. Nhọc điang adugu ma dugu tuan ki rep Bella corva doye, Camere baro bella corva doye, Camere teo bella wodoye, Camere baro bella corva doye, Camere teo bella wodoye, Camere baro bella corva doye, Camere baro bella wodoye, Camere teo corva doye, Camere teo bella Camere teo wodoye, bella wodoye.